Assalamualaikum. Hai, saya Anis Safia, hos SD Channel anda untuk episod kali ini. Hari ini, 10 Mei 2025, Sekolah Menengah Sains Dungun telah mengadakan Hari Terbuka dan Gotong Royong Keceriaan Asrama 2025. Jom sama-sama kita saksikan. Tapi kecundang akhirnya karena terlalu mengharap. Kasihnya tak diperlukan, berjuta rangkap puisi yang ditulis khas buat kekasih hatinya. Ku hanya mahu nikmati denganmu. Bahagia, oh bahagia, oh bahagia. Bahagia, oh bahagia, oh bahagia. Mungkinkah kau bermimpi punyai bidadari yang bisa bawakan kau terus ke alam seakan syurga. Ku hanya mahu nikmati denganmu. Bahagia, oh bahagia, oh bahagia. Bahagia, oh bahagia, oh bahagia. Ku hanya mahu. Demikian, saya Anis bersiaran untuk SD Channel. SD Channel always inspiring. Bye!